A'n hemyn cyntaf bore yma yw 79. 79. Mae'r ddyled arnom sydd i foli o'r y nef, wrth weld o ddydd i ddydd, mor dirion y diwef. Fyw ein craig, ein tŵr a'n maith, y flwyddyn hon, ein cofio wnaeth. 79. Fe ddaw yn ddarlleniad y bore yma allan o'r Efengil yn ôl Matthew, penod 16, i ni ddarllen o'r adnod cyntaf hyd yr 20. Daeth y Phariseaid a'r Sadwceaid ato, ac i roi prawf arno gofynasant iddo, ddangos iddynt arwydd o'r nef. Ond y tebodd ef hwy, gyda'r nos fe ddywedwch, bydd yn dywydd y teg oherwydd y mae'r wybren yn coch. Ac yn y bore bydd yn stormus heddiw, oherwydd y mae'r wybren yn goch ac yn gymylog. Gwyddwch sut i ddehongli golwg y ffurfafen, ond ni allwch ddehongli arwyddion yr amserau. Cenhedlaeth regionus ac aniwiol sy'n ceisio arwydd. Eto ni rhoddir arwydd iddynt o'n arwydd Jona, a gydawodd hwy a mynd ymaith. Pan ddaeth y ddisgyblon i'r ochr draw, yr oeddent wedi angofio dod â bara. Meddai Iesu wrthwynt, gwyliwch a gorchelwch rhag syrdos y Phariseiad a'r Sadwceaid. Ac yr oeddent hwy'n trafod ymhlith ei gilydd gan ddweud, ni ddaethom â bara. Deallodd Iesu a dywedodd, chwi o chydig ffydd, pam yr ydych yn trafod ymhlith eich gilydd, na roes gen i'ch fara? A ydych eto heb weld. Ond nid ydych yn cofio'r 5 torth i'r 5,000 a phawsawl basgediad a gymerasoch i fyny, nac ychwaith y 7 torth i'r 4,000 a phawsawl llon cawell a gymerasoch. Sut na weliwch nag ynglŷn â bara y dwedais wrthych? Gochwelwch meddaf rhag syrdoes y Phariseiaid a'r Sadwceaid. Yna y delliasant i ddylofari nad am wrchel rhai syrdos y torthau, yn rhag yr hyn a ddysga'r Phariseiaid a'r Sadwceaid. Daeth Iesu i barthau Caesarea Philippi, a holodd ei ddisgyblion, pwy y mae pobl yn dweud yw mab y dyn? Dywedasant hwythau mae rhai'n dweud Iwan Fedyddiwr ac eraill Elias, ac eraill Trachefn Jeremia neu un o'r proffwydi, a chwythau meddai wrthynt, pwy meddwch chwi a dwi fi? Ateb Simon Pedr, ti yw'r Mesaia, mab y Duw byw. Dwedodd Iesu wrtho, gwyn dy fyd Simon fab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Ac rwyf fi'n dweud wrthyt mae ti yw Pedr ac ar y graig hon yr adeiladaf Eglwys,
ac ni chaiff holl bwerau hedis y trechaf arni. Rodda fi ti allweddau teyrnas nefoedd, a beth bynnag a weherddi ar y ddeiar a weherddir yn y nefoedd, a beth bynnag a gyniatau ar y ddeia a gyniatair yn y nefoedd. Yna gorchmynodd yw ddisgyblion beidw a dwaid wrth neb, mae ef oedd y Mesaia. Boed bendith Duw a dyllyniad y gair, i'r clod yw enw. Amen. Ein hynny nesaf, 416, 416. Yma un waredwr Iesu Grist fab Duw, werthfawr oen ei dad Mesaia, sanctaidd, sanctaidd yw. Waredwr Iesu Grist fab Duw, werthfawr oen sanctaidd, sanctaidd yw. Diolch o dad nefol am ddanfon Grist i'n byd, ag adaid ysbryd lan i'n harwain ein gwyd. Iesu fy Gweddiwn, let us pray. O ddewain ta, diolchwn I ti dy fod yn Duw sydd yma na'n plith. Duw I ti sy'n llon bob lle bresennol ym mhob man. Y nesaf yw ei fe o bawb at enaid gwan. A deiwn gyda dyfron o ddewain tad fel cydnabod ti fel yr unig wir a bywiol Duw. Diolch I ti am popeth a greaist. Diolch I ti am y fraint o cael ddod I mewn i'th cysygr. A diolch am cwmni'r saint, a diolch hefyd am the bresenoldeb trwy nerth yr ysbryd glân. We thank you, our Father, for this time of worship together, and we come to acknowledge you as the one true living God. We thank you for your unchanging nature. We thank you that before anything was, you were the great I am, who said, let there be light, and there was light, and we thank you for that light that diffused the darkness and brought the light of creation. But thank you, Lord, for the light of salvation in the coming of Jesus into the world. Diolchwn I ti ein tad nefol
A mae'r un a ddaeth i wared ni am y gair a wnaethwyd yn gnawd ac y drigodd yn ei plith. A ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig yn dyfodwriaeth y tad yn llawn gras a gwirionedd. Plygoedd yn wylaidd ac yn ostynedig ger dyfron, ac adnabod ti fel yr unig wir a bywiol Duw. Maddau ni felly ein camweddau ein tad. Pa Dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. Diolch o fod yn Duw sy'n llawn trigaredd a tosturi. Ti yw'r un sy'n nabod ni pob un ohonom yn eto ein baiau yn ein caru ni. Ti cefn i trefn yr agluniaeth faith, dy fod yn gwisgo wyneb tad. We thank you, Lord, that as we bring our prayers of confession before you, that you are the God who forgives all who come to you in true repentance. Forgive us our wanderings, Lord. Forgive us that so often we live as those who know you not. And as we live in a world that is so full of temptations and darkness and all sorts of manifestations of evil, we thank you that in you we found our rock and our hope. In you is our peace and our assurance, that however far we may wander from you, you are a loving and gracious God who receives all who come to you. Derbyn ni felly ein tad yn hyddiannau Crist ein harglwydd, yr un i fi farw drosom ni, ond sydd eto'n fyw. A helpa ni ein tad i fod yn cyfryngau gras a goleuni eraill yn y byd, fel boi eraill trwy am ni adnabod cariad Duw. We thank you, our Father, for the church fellowship here and for the work and witness of this church. Lord, we thank you for its history. We thank you that here has been a haven place where those who come from the land we love have found a place of friendship, fellowship, and worship together. Thank you, Father, and grant that your presence and peace and leading and guidance will be with your people to each new day. Diolch yn i ti am yr achos yma ein tanefol. Diolch am pawb sydd wedi gwasanaethu yma dros y blynyddoedd, a bydd gyda'r rhai sy'n gwasanaethu yn awr, yn y ddinas fawr ein tad. I ni'n diolch i ti am goleuni dy bresenoldeb yma yn yr eglwys hon. Bydd gyda ein hanwyr brawd sy'n ei gweinidogeithi mor ffyddlon yma, diolch i ti amdano. A diolch hefyd ein tad am yr atgofion sydd gyda pob un ohono ni, am dy gariad a trigaredd i pob yfori. Father, we do pray for our troubled world with all its diverse needs. And we cannot come before you today, Lord, without interceding for areas of the world where there is great want and war and need. We see around us the evil and arrogance of man. We see the suffering of the vulnerable and those who are cast aside as of no worth in our world. Father, we pray for peace in Ukraine, in Gaza, in the Sudan, in Yemen, just some areas, Lord, that we hear of continually. May there be an end to hostilities. May there be a new beginning of hope and light where darkness has reigned for so long. Give wisdom to the leaders of our nations, that they may follow always the ways of peace and reconciliation. Efengyl tangnefedd o'r rhed dros y byd, a deled y bobloedd ywlewyrch i gyd fel na fydd y mwyach na dial na phoen, na chariad a rhyfel, ond rhyfel yr oen. Diolch yn i ti ein tad am yr arglwydd Iesu Grist, awdur efferffaethu ddain ffydd. Diolch i ti am ei aber drosom, ai atgyfodiad o ddiwrth y mairw, a'r gobaith bywiol sydd i pawb sydd yn credu. Da yw yn y bore yma i cydnabod fel yr unig wir a bywiol Duw, i glodfori ei enw glân a sanctaidd uwchlaw pob peth arall. Felly ein tad nefol, i ti, Duw tad, mab ac ysbryd glân, i'r drindod mewn undod, rown moliant dros byth. To you, the triune God, Father, Son, and Holy Spirit, we give glory, honor, and praise. Amen.
Wel, croeso cynnes i aelodau I gyfeillion ac I ymwelwyr yn Hoedfa gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. A warm welcome to members, friends and visitors to our morning's service, including those joining us on the web. A mae'n bleser y bore yma I estyn croeso arbennig ein gweinidog gwadd, y parchedig David Jones, Llanelli. Mae wedi arwen oedfawon yn y pwlpit hwn o'r blaen ac yn wir nid I disgwyl tipyn iddo allu dod nôl ato ni. A mae rhai ohonoch chi'n nabod yn dda iawn, ond dyma chydig o'i hanes i'r gweddill ohonoch. Our guest minister, the Reverend David Jones, is the minister of Greenfield English Baptist Chapel, which is a thriving chapel in the centre of Llanelli, where he's been at the helm since 1989. And as a child, he attended Bethel Baptist Church, and he became a member and then the organist. And he was the organist in Lynn and Owen's wedding in Bethel nearly 52 years ago. I know he's had a go at the organ here today as well, as soon as he arrived. In the 80s, he chose to enter the ministry and he became a student at the Baptist College in Cardiff, studying under the late Dr. Hugh Matthews. Cymaint o gysylltiadau a Castle Street, so many connections with Castle Street. When he qualified, he became Minister of Greenfield. And he also conducted the wedding of Eglwys, Myfanwy and Gareth, who I'm pleased to say are here with us today, all the way from Leatherhead with their young family. Croeso mawr I chi hefyd. Ei fod yn weinidog ar Greenfield, mae'n gwneud ei o'r glas I gefnogi'r achos yn Bethel, gan gynnal oedfawon ar y cyd yn rheolaidd I gadw'r drysau ar agor. A mae hefyd yn chwarae rhan allweddol mewn nifer o achlysuron crefyddol yn ardal Llanelli. Felly ni'n diolchgar iawn i'r parchedig David Jones am dderbyn ein gwahoddiad I fod gyda ni heddi ac yn edrych mlaen I eiddgar I wrando ar eich neges. A diolch yn fawr hefyd I Paul am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Thank you very much, Paul. Bydd ein gweinidog gwadd yn y pwlpit heno yn ein hoedfa hwyrol am 6 o'r gloch. Dydd Mercher bydd oedfa canol wythnos, canol dydd gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. Next Sunday, our minister will be back in the pulpit with 11 o'clock communion service and 6 o'clock evening service, followed by a gathering of the Chapel Curry Club. Bydd cyfarfod cyntaf Clwb Nawn Sadwrn ar Chwefror y Seithfed gyda John Jones y Borough yn adrodd hanes stori cyhoeddi yn Gymraeg yn Llundain, the story of Welsh publishing in London. Ar Chwefror yr Ailfed ar Hugain, bydd cwrdd Eglwys ar ôl oedfa'r bore. That's February the 22nd. Yn y prynhawn, ar yr un dwrnod, bydd oedfa Gwyldewi Ecyl yn Harrow am 3 o'r gloch gyda'r parchedig Dr. Alun Tudur yn arwen yr oedfa. Mrs. Margaret Williams's funeral will be tomorrow at 1 o'clock in Putney Vale Crematorium and at 3 o'clock in Clapham Junction Chapel. Dyddiad i'w gofio, bydd y grŵp drama mewn cymeriad yn cyflwyno teyrnged yng Nghymraeg I waith Waldo Williams ar ddydd ola mis Chwefror yr 8fed ar Hugain am 7:30 yn ein neuadd. Y dramodydd yw'r athro Mererid Hopwood a'r prif actor, yr actor sy'n portreadu Waldo yw Ryland Tavy. Digon o ddyddiadau I chi am nawr. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I cael te a chyfle I gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do come down for tea and an opportunity to socialise.
after the service. Ac yn awr fydd anw amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Wel, yn y gyfeillion, diolch am y croeso. Mae'n hyfryd cael bod yma gyda chi yn y prif ddinas. Mae'n hyfryd cael bod yma. Diolch am y gwahoddiad cynnes a diolch hefyd am y croeso. Fi'n teimlo eitha gytrefol y bore yma. I feel very at home today with Lynn John in the back there. We were brought up in Bethel, seaside, and they're happy memories of those days, Lynn, which will always, I played the organ in your wedding. How old am I feeling today? And to see Alan and Colin here, lovely to see you, Alan. Alan's father, the Reverend Tregellis Williams, baptised me and his brother Hugh Tregellis in Bethel many years ago now, and we thank God for the memories that go back over the years. Eglwys Myfanwy, beth gallai ddweud, diolch yn fawr i chi am ddod y bore yma. I feel very, very privileged to be here. Thank you so very, very much. The Regiment Hotel have been very, very kind to me as well. It's been a lovely experience, and thank you so very, very, very much. I bring the greetings. Fi'n dod y cyfarchion, Capel Bethel, Glan y Môr, Capel Greenfield, Llanelli, ac hefyd Capel Annibynnol, Rehoboth, Pump Hewl, sydd yn caredig iawn i fi hefyd. I ni diolchgar, brwydio a chwiorydd am yr efengil ac am yr undeb sydd rhwngom ni fel bobl Duw. Mae'n hyfryd cael feddwl fod chi fel eglwysi o pob enwad wedi dod at eich gilydd yn awr i fod yn test yma yn y rhan hon o ddeyrnas Duw. Diolch o galon i chi, pob bendith o arnoch chi i pob yfori, a diolch am y fraint unwaith eto o sefyll yn y pwlpid hwn. A'n hynny nesaf yw, a diolch am yr ynganydd hefyd, diolch yn fawr Paul, oedd e'n lovely. It was lovely to play that organ. I'd like to take it back to Llanelli with me, I really would. Diolch yn fawr i chi, diolch yn fawr. And we sing our next hymn, dear friends, yr hynny nesaf, 136, y mae Duw yn effro'r gwanwyn i fe awdur pob peth byw. 136.
I ni'n byw mewn byd cymleth nag i ni. I ni'n byw mewn cymdeithas sydd yn newid o hyd. Ac oedd e'n brofiad i dod i Llundain i just cael gwrando ar bobl yn siarad ar y hewl. It's a wonderful experience coming up and being in the tube and hearing so many different dialects, so many people, different languages, and it reflects the cosmopolitan nature of the city, of course, which has always been the case. We live in a changing world, and we know that by looking around and see what's happening, both nationally and internationally. There is political uncertainty internationally, there are wars and rumours of wars, and again we are confronted with the reality of the world in which we live. I ni'n dod fel bobl sy'n credu yn Iesu Grist. Dyna'r gwahaniaeth. I ni'n credu am yr un a ddaeth yn llawnder yr amser i ddangos i ni y ffordd i fyw. Mae'r Beibl yma, dengys hwn y ffordd i farw, ond dengys hwn y ffordd i fyw. Y ffordd y mae Duw am i ni byw gyda'n gilydd, i caru ein gilydd, i cydweithio gyda'n gilydd mwyn wneud y byd yn well. Mwyn i eraill fel i ni'n canu. Trwy o fi adnabod cariad Duw, mae hynny yn her i ni yn yr oes i ni'n byw yn ddi. Jesus came to Caesarea Philippi. It was a turning point in his ministry. It was a time when he spent a long time with his disciples and they'd come to know him. They'd been witness to his miraculous deeds. They'd seen him raise the dead. Now the cross was in the future very close by. He knew the time was coming for that final sacrifice. And he came to Caesarea Philippi and asked the disciples, who do men say I am? Rwy'n credu oedd Iesu yn gwybod beth bydd yr ymateb. Rai yn dweud Iwan Fydyddiwr, neu un o'r proffwydi wedi dod yn ôl. Pwy meddiwch chwi a dwi fi? Who do you say I am? A mae Simon Pedr yn cyffesu ti yw'r Crist, mab y Duw byw. Gwyn dy fyd, Simon fab Jona, nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Blessed are you, Simon, son of Jonah. This has not been revealed to you by flesh and blood, but my Father who is in heaven. And I say to you, Peter, on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. A pris soniodd Simon Pedr fod, pris soniodd yr arglwydd Iesu, fod rhaid i ddod i oddef. Oedd yr agwedd wedi newid yn gyfan gwbl gyda Simon. Oh, this can never happen to you. You can never go to Jerusalem. This is not the way the Messiah was meant to bring salvation and deliverance to our people. Get thou behind me, Satan, a misunderstanding, once again, of the nature and character of the ministry of Jesus and his purpose of coming. A dyna beth yw'r sicrwydd ein ffydd ni ar y cyffes yma. Ti yw'r Crist, mab y Duw byw. You the Christ, the Son of the living God. Beth yn ni'n ffindio yma i helpu ni heddi? Oedd cred yma. Oedd cred. Cred yn yr arglwydd Iesu Grist fel yr un oedd wedi dod i wared ei bobl. Here was faith. Faith in a person. Not in a system of religiosity, but in a person. Mae Christmas Evans yn dweud yn un o'i pregethau ynglyn â'r ffaith fod ein ffydd ni wedi ei gwreiddio nid ar system o crefydd ond ar person. Ac i ni yng Nghymru wedi canu am y person mwyaf hardd. O fy Iesu bendigedig, y person mwyaf hardd. Mae'n y cyffes yma. There's confession here. A confession was made. And on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ac oedd cymod yma. Cymod rhwng nef a llawr. Cymod bydd yn cyflawni ar dydd y groeshoeliad ac at gyfodiad Iesu Grist o ddiwrth y mairwch. Chi'n cofio geiriau Ann Griffiths, cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Nid sylf o'i le, nid ie a nage yw. Y cyfamod tragwyddol sydd i pawb sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Y cred. Beth ni'n credu? Beth yw sail ein ffydd ni yn y person ryfedd hwn? A beth gallwn ni ddweud? Fel dwedes I, as I say, as I came to London, and we have shops in Llanelli who are run by some beautiful Muslim friends, in Station Road especially. And I've come to know them over the years, and I've come to know they support us as a church. Our soup station, where we try to feed people every Wednesday night, they are very, very generous. Ac un o'n nhw Rwdi yn dweud, oh, we love your Jesus. Rwdi, I said, you don't love him enough. You don't love him enough. Y cyfamod yn ddwyef y person mwyaf hardd yr un oedd wedi cyflawni holl bwriadau Duw ar ein cyfer ni. Ac trwy cred yn ddwyef, mae'n ffydd grau. On him is our faith. We don't look at a system of religions. We look at a person.
We see the fullness of God's grace and love in him. We see the fullness of all that God has promised in him and him alone. Because in him is our hope. In him is our hope for this troubled world in which we're living. Imagine if everyone followed his way of loving God and loving our neighbour as we love ourselves. Think of the difference that would make in the world. That simple faith, that simple truth that he declared. Jesus didn't complicate faith. He spoke of the flowers of the field. He fed 5,000 people who were in need, who were in hunger, and he showed to them the compassion and grace that was in his heart. He picked a woman out who was being condemned and stoned for her adultery and said, "Go away, your sins are forgiven." Where the Pharisees and the Sadducees took in awesome horror that he should do such a thing. He is the one. Ann Griffiths yn sôn yn un o'i munau. Pechadu'r aflan yw fe enw o barhau y penna'n fyw, rhyfeddol byth fe drefnwyd Babel, I mi cael dawel cwrdd a Duw. Yno mae yn llond ei gyfraith I troseddwr yn rhoi gwledd. Duw a dyn yn weiddi digon yn yr Iesu, yr aberth hedd, yn ddo ef ac yn ddo ef yn unig. Gadewch I ni, let us, dear friends, as you here faithfully witness to the certainty of Christ and Christ alone, may we in Wales continue not to look at our religiosity and perhaps look too much to the past and look to the future and know that our trust and hope, mae pethau newid wrth gwrs maen nhw, ond eto I ni'n credu yn y gwirionedd sydd yn y person hwn. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Oedd cyffes yma, oedd Simon Pedr wedi cyffesu ffydd. Confessi, the confession of our faith. In our tradition, it is not the person that Peter is called upon as being the one on whom we build, but on the confession that Peter made. You are the Christ, the Son of the living God. Dyna beth yw'n cred ni fel angydffurfwyr yn arbennig, wrth gwrs. Tystiolaeth, y cyffes I ni wedi wneud wrth I ni cael ei dderbyn I mewn I aelodaeth o Eglwys yr Arglwydd Iesu Grist. A mae cyffes hefyd yn dod oherwydd ein profiad. Fel dwedes I, ar y person hwn. A dyna pam mae'r Eglwys yn mor bwysig yng nghanllun Duw. That's why the church is so important in the work of the coming of the kingdom of God. Because we are made up of those who have confessed faith. We have come to a decision in our lives, and we have made that decision. And the reality of this, of course, is grounded up in our personal experience. John Newton spoke of that when he spoke of amazing grace, rhyfeddol grace, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But now, I was blind, but now I see. Chi'n bod yn Llanelli, mae lawer y capeli gyda ni. We've got so many chapels, I think we've got more than central London. The denominations are well represented. If the Baptists built a cause, well, the Annibynwyr had to follow quickly behind. Bethel, seaside, Siloa, seaside. Mariah, Llanelli, Capel Als, Llanelli. Y Diwlam fel un fôl, well, that's the mother of us all. Nobody dared come on their patch. Capel Newydd, the Methodistiaid, Salvador, we're all there, look out. And we, the Baptists, thought that we had the upper hand. Now listen now, you don't need to be a Baptist to go to heaven, but why take a chance? I'm only joking. I'm only joking. Diolch I Dduw fod y walau yn cael ei torri lawr. Efe? Diolch fod nawr ni'n dod at ein gilydd. Ydy hyn yn cynllun Duw? Falle mae e. I dod at ni at ein gilydd, I parchu ein gilydd mewn cariad. Mae'r egwyddorion gyda ni, wrth gwrs ni. Ond mwy na hynny, I ni wedi cyffesu ffydd yn y gwir a bywiol Duw. I ni wedi dod I adnabod Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, ni'n rhan o cynllun gras Duw. A dyna paham mae'r Eglwys. Le ni'n tyfu mewn gwybodaeth gyda'n gilydd. Le ni'n caru ein gilydd. Le ni'n dangos I byd. Mae yna ffordd gwell na ffordd y byd. Where we come together in love. Where we show the world out there is a difference. Because we can be lights in the world. We can't be on our own. I go to visit some of my members where I haven't seen in chapel, and they say to me, "Oh, Mr. Jones, you know, I got other things on a Sunday. Oh, I've been gwylio dechrau canu." Oh,
They think if they're watching Dechrau Canu, they're going to heaven, you know. Ond y peth yw, chi'n colli rhywbeth arbennig. Cymdeithas. Gwir cymdeithas bobl diw. Braint yw cael cymdeithas gyda'r saint. Does dim byd i cymharu ag e. Oherwydd i ni'n rhan o cynllun gras diw. I ni'n bobl diw. Pwy bynnag yw'r enwau sydd arno ni. Ac i ni'n gweithio gyda mwyn dyfodiad y deyrnas. Mae Iesu yn sôn mwy am deyrnas diw yn yr Efengylau na mae'n sôn am yr Eglwys. Ond dwedodd e wrth Pedr, ar y graig hon, yr adeiladaf, I will build my church on you. And that's why it's so important for us to know that every one of us, we can do something for the kingdom of God. Even if it's a cup of water in his name, if it's even passing a cup of water, even if it's doing so. Do you know, I felt, as I was coming on the tube, I saw so many people who were begging for money. And unfortunately, there's so many people around, I couldn't get to my wallet, but in the end, I was sort of swept away. And I was thinking, what have I done, Lord? And then somebody said to me, these are professional people. Can I believe that? My heart said one thing, but my head said something else. What do I follow? That's the time for prayer. That's the time to seek God's will. That's the time I'm challenged now to make sure that I can do something to help somebody in need in the week that lies before me. I'm not being self-righteous here. But surely, dyna'r ffordd. I ni'n rhan o cynllun gra, i ni'n rhan o eglwys yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n rhan o teulu'r ffydd. I ni wedi cael ei fraintio yn pethau Duw. Rwy'n falch es i'r ysgol Sul ym Methel Glan y Môr. I didn't want to go every Sunday afternoon. I hated going. I wanted to stay at home. But I was taken there 3 times on a Sunday. Dear. Imagine getting my grandchildren there now 3 times on a Sunday. It would be absolutely impossible. But you know, I look back, it didn't do me any harm. It didn't do me any harm. It did me good. I'm sure many of us can say the same thing here today. Of parents and grandparents who took us by the hand and led us gently to be under the word of God, where we could learn, even in our early days, of something more than the world could ever offer. And it's in him. And brought us to that time of faith when we confessed, when in the work of the Holy Spirit we became convinced that this is the one who we could trust on, and this is the one who could build on our weary and often inadequate testimonies. Oherwydd dyna beth digwyddodd i Simon Pedr. Feddwl yn funud am Simon. Think of a moment for Simon Peter. What a hopeless cause. Why did he choose this man? He was impulsive. He was someone who got things wrong. He denied his Lord 3 times. In that courtyard on the night before the cross, I didn't know him. Ond eto, ar fore trydydd dydd, chi'n gwybod beth dwedodd Iesu? Go and tell my disciples I'm alive, and Peter. He wanted Peter to know that he was not outside the grace of God, and neither are we. Geiriau yn Griffiths to, pechadu'r afalan sydd wedi ffindio gras. Y gras sydd yn Iesu Grist yn unig. Ac yn olaf gyfeillion anoel y cymod. Y cymod sydd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Cyfamod Duw. Cyfamod cadarn Duw. Mae'r cymod hwnnw yn rhan o'n tystiolaeth ni fod y cyfamod hwnnw a sefydlwyd trwy groes Calfaria yn rhywbeth i ni gallu ymfalchio a diolch i Dduw. Pedr yn cyffesu, Iesu yn ymateb, Gwyn David, Simon fab Jona, ar y graig hon yr adeiladaf Eglwys, a dyna beth digwyddodd. Ac i ni yma fel bobl y bore yma sydd yn credu ac yn ymddiried yn y cyfamod mae Duw wedi sefydlu trwy aberth Iesu Grist ar y groes drosom ni. Pan oedden ni mewn carchar tywyllt di, roes di ni o leini nefol. A'r cyfamod hwnnw bydd byth yn cael ei torri. This covenant of grace that God has entered into in your life and mine is through his sacrifice upon the cross and his wonderful resurrection on the 3rd day. Because through that we are those who are ransomed, healed, restored and forgiven. Because we have beheld his glory, that of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
a'r cyfamod dwyfol. Ac yn diolch I Dduw heddi bod ni'n rhan o'r cyfamod rhyfeddol hwn tro I ni'n dod o gwmpas y bwrdd cymryd fel byddwch chi yn wneud sy'n nesaf yma yn y lle hwn. I torri bara a rhannu'r gwyn, y cyfamod newydd. Mae'r hen cyfamod wedi mynd. Y cyfamod newydd sydd yn aberth Iesu Grist drosom ni. Yr un amser o'n ni'n mhell, nawr mae Duw wedi dod â ni yn agos. Yr un amser o'n ni'n byw fel y byd ond yn awr trwy Crist I ni bobl sydd yn rhan o'i gynllun gras Duw. Ac oherwydd fel dwedais I ar y dechrau, y dyn rhyfedd hwn, yr oes a'i hun drosom ni. Yr un wedi ddangos I ni natur y diwdod a'i hun. Mae o'r gyda fi, mae'n 12 blwyddyn. I have a grandson, he's 12 years of age, he's quite a character. And he comes out with some amazing statements. And Yvonne and I, my wife that is, we were having some words, my wife is never wrong, of course. And there we were in the kitchen, having nothing serious, nothing. But he was in the living room and he was watching TV at the time. And I thought to myself, well, okay. I went into the living room, feeling a bit agitated, and he turned to me and he said, he calls me Dave, by the way. The reason being, one of my friends came to see me once when he was there and he said, goodbye, Dave. Well, that's another story. That key, they were good enough. Dave, I'm calling you Dave from now on. Lovely, okay, no problem. And he said to me quite quietly, Dave, he said, I'd like to have a word with you. Oh, I said, okay. Thomas, I'd like to have a word. Yes, Dave, he said, not a smile on his face. You must learn to do better. I said, go and tell your grandmother that. Dave, you must learn to do better. Yeah? Rosais hwnna gyda fi. O unai plant bychain. You must learn to do better. But I've learned in my Christian experience that when I've tried to learn better, I've often failed, like Simon Peter. When I've done things I know have not been for the benefit of the kingdom of God, even in the ministry, and I'm still learning after 36 years. I know I rely entirely on this covenant of grace. This Christ who said, I will never leave you or forsake you. This Christ who conquered death and evil and the grave and gave to all who believe that wondrous hope of an eternity with him. A dyna paham. Fi'n dod yma y bore yma I rhannu stori'r Efengil gyda chi. Efengil gras, Efengil cariad, gwirionedd gair Duw, amlygwyd I ni yn y gŵr rhyfedd hwn, aeth heibio gan gwneud daioni, yr un a fi farw yn sydd eto'n fyw, a'r ei ddelw yn y man, daw ei deulu oll i'r lan, gorfoleddw yn Iesu yw, cadarn ffrynwr dynol ryw. Rwy'n hapus y bore yma fod Iesu wedi weld potensial yn un fel Simon Pedr a'n rhoi sicrwydd I ni fod Duw wrth ein hochrau ni. Rwy'n falch fod Iesu wedi mynd heibio wedi derbyn publicanod a phechaduriaid ac wedi mynd heibio a phariseiad a'r ysgrifenyddion. Oedd Iesu wedi rhannu gyda ryw ddynes wrth ffynon Jacob a roedd I hi gobaith bywiol ac wedi rhoi I pawb. Y cyfamod tragwyddol yma o cariad gras a chariad sydd I ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Bues i'n organydd y Methel, chi'n cofio, fel am llawer y blwyddyn. Ac yn Methel, yma'r consol yn y ffrynt, yma'r pibe yn y cefen. Dechreuais I yn ware, pryd o'n I byti 1920 rwy'n credu rhywbeth fel ni, a roses I am 20 mlynedd, cyn mynd i'r weinidogaeth. Ond y peth oedd wedi taro fi fel bachgen ifanc, oedd bod wrth yr organ, weld wynebau rai o'r diaconiaid yn y set fawr, yn y dyddiau ni, o'n nhw'n troi rawnd y cenedlaethfa. Ar y mwyaf, bobl dynion eitha gyfarwydd yn gweithio yn y gwaith tir, o dan ddeiar, gweithio, bobl syml dros ben. Ond un ohonyn nhw, bydd Lynn yn cofio David Iver John, bob tro o'n i'n canu yr emyn hwnnw ti ddewi, a'r geiriau, fe roes a'i ddwylo pyr ar led, fe wisgodd coron ddrain, mwyn i'r frwnt cael fod yn wyn, fel hyfryd lluan maen. Oedd e ddim yn gallu canu, oedd y dagre yn dod. A fe ddas I, mae'r dyn yn credu'r geiriau yna. Mae nhw mwy na geiriau. Mae nhw mwy na tôn. Mae David a Diaconia. A
Nas hwnna argraff arna fi. A rwy'n cofio fe yn y cwrdd gweddi yn rhoi emyn mas. Fel fflamau angerddol o dan yw can fy nwylid o hyd. Fe losgodd po rwystrwy o'i flaen, fe yfodd yr afon I gyd. Y maflodd mewn dyn ar y llawr, fe digef ar diwdod yn un, y pellter oedd rhyngddynt mor fawr. Fe llanwyd a'i haeddiant a'i hun. Dyna'r efengyl I chi, efengyl gras, y cyffes, y cred, y cyffes, y cyfamod. Mwyn ei enw. Amen. Oedd rhaid I ni canu geiriau William Williams Pantycelyn, tôn y faenol, Bethel, Llanelli to, what more can I say? Willie Probert, dyn oedd yn gweithio yn y gwaith tir, gas e gradd yn solffa, ac oedd e wedi ysgrifennu llawer o emynau a llawer o anthemau. Ond dyna'r un gorau, siwr o fod, y faenol. Yn ynaist yn of dan perffaithiaf dan yn ef, ni all y moroedd mawr diffoddi mon o ef, dylais dy wedd a gweld y waed sy'n troi ngelynion dan fy nghraed. 3, 1, 4. Son of Dan, verfaithiodd dan yn ni all y dylais Dyma'r awr a'r lle, cysegrafi fy hun yn cyfanydd o fe. Farwel, farwel, o mae'n mwy, mae cariad Iesu'n rechnau. Farwel, farwel, o mae'n mwy, mae cariad Iesu'n rechnau. Dan dyfendith wrth ymadael y dymunum arglwydd fod. Llan nhw'n calw ni ath cariad yn gynnaiau ni ath clod. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fo gyda ni oll yn awr ac hyd byth. Amen.